Selam dostlar, TMTV telekanalında itli, oshli, shayli, tamli kirash topshiruvi ham bugungi qonaqlar bilan tanishtirishga ruxsat etasiz. Mening o'ng yog'imdan estradamizning populyar jurchisi, mingli jurlari, dardli hitlari bilan sizni asir etgan asl yigitlarimizning birisi Elnaz Minvaliyev. Selam. Elnaz. Xayrli kun bo'ladi. Ham endi mening sol yog'imdan bugun Elnazning opponenti bo'lacak. Haligi motor xonim deb aytganda yaxshi. Elnaz Minvaliyev ijod tarkibida jırlovchi, jırlar yozuvchi, she'rlar, poemalar, esselar bayon etuvchi Maryam. Durust aytib chiqardim barasini. Isimim Bulat, xayrli kun. Xayrli kunlar. Ya boshda isimlashgach, men bo'laklarga qishamni qarab turamiz, bo'laklaringiz bor. Siznikini ikkinchiroq Elnaz. Zo'r bo'lak olib kelgansiz. Men isimlashganda xalq bilan xayrli kun hurmatli TMTV kanalini yaratib tinglovchi, yaratib qarovchi tomoshabinlarimizga ham tag'in bir qilib bo'ladi senga. Bugün yine buletler bile kildik. Buletler her bir kişi uzunca tırışayında neseler alıp giderge. Benim de bana ko'rsatayım bana yerden meşti var bitini bizim. Bu yıl ko'pgina artistlarıyla da konsert verdik. Yerden fondundan şu yerden meşti bilen birgelikte birinin söyleşip, şundan birge Kur'an kitapları, bir güçlü kitaplar indi. Bana şaratlıkta ko'rsataman. Barası da bizning telekanalımızda. Mana bunday kitaplarımız var. Bunlar indi. Bik ma'nolar bilan narsa yozganmanda. İşte Российская моя mahalla, ha? Nomada Rusya'da var, Tatarça'da var. Utkani, hazırgısı hem kileşe Bu sizde muzeyde bulak bulup yatsın, okusunlar, qarasınlar. Bunu şimdi ben İstanbul'da bulganıyım. İstanbul'da yaşayışı halktan bizge endi anda barara kerak. Men özüm bulup qaytkan edim. Mana şunda bulgan bu halk neşik yaşayı. Mana ko'hni garniturlar, neler mana neşik uylar, çeçekler. Bu ko'hni garniturlar bulat deydi, sarsı bulmak. Temli kurash bulgaç, şunda deganni biraz Şen ko'ngildan bo'ladi. O'ziga qizga motor ettirib o'qig'iz, manasında qoldirmag'iz. Bizga o'rnashtirashaqmiz. Şimdi zo'r rahmat. Hamini ko'rib turam. Maryam da narsalar olib kelgan. Maryam bo'lgan şimdi o'zing shallatlardan kelgan. Albatta Bulat, men bosh qo'l bilan kelmadim. Meni bo'laklarim endi to'garak deb aytsam da bo'lar. Chunki endi mana bu birinchi to'garak endi bizning endi Avstraliyada tug'anlarimiz yashaydi. Allohga shukr, eson sog' aralashib turamiz. Mana ko'pdan tug'ilgan ular qanaqa qaytganlar edi. Mana endi sizning muzeyingizga bo'lak qo'ynar shinayoq ostına qo'yirg'ayni mana shunday. Avstraliya krokodillari suratga yetishgan. Bumeranglar, durt bumeranglar mana shunday. Mana jalqin qo'yarga qo'ynar shashkastina. Ham endi albatta ikkinchi bo'lagim bor. Ikkinchisi endi mana bunisi endi o'zining qishni kiritib pishirgan. Bugun ertangi 4 da turib albatta. Sizning Tamli kurash endi proyekti big o'ngishli proyekt shunga endi albatta big ko'p qizlar, yigitlar ishli, ularga o'zimdan tamli bo'lak bo'lsin deb rahmat yezinden endi o'zimdan ham tomoshabinlardan umuman oilamdan mana shunday tamli iskitkish smetanyik qabul qilib olasiz. Plus 10 da 50. Rahmat. Mana qo'shib ketsakda bo'laydi. Qo'shib ketsakda bo'laydi. Pishirib ketirishlar hali sen birinchisi. Shulaymi? Ne bitar? Tilak She'rgazsin haligi qo'shnishlaringiz bilan zo'r rahmat. Bo'laklar qabul etildi. Qaytib ketsangiz da bo'lam. Rahmat. Shuni bilan rahmat. Tamam deb aytdik do'stlar, Tamli kurash boshlanib ketadi. Ya kurashni boshlar uchun boshda endi sizga aytib o'zira kerak. Topshirig'imizning sharti berilgan haligi rizqlardan tovuq, barangi, so'g'on, sarimsoq bor. Ikki turli itali sizga bugun bir kishiga da bermaylar ikki turli. Sizga bugun ikki turli it, sigir iti ham tovuq itidan narsadir azirlar kerak. Qo'ysangiz birinchi iti narsa azirlayman. Elnazdan boshlaylik. Elnaz sen yo'q. Zira sen fora berasiz. Elnaz ol. Endi bizni kurash boshlandimi? Yo'q, men X-Promdan kishi o'zi tega men o'ylab turaman. Mana keldan itlar turib butun rizqlar ko'p mudda narsa azirlasanda bo'ladi. Bunda bir ko'p beradi. Allancha turli rizq azirlab bo'ladi. Bir ko'p berazirlarga bo'ladi. No endi men o'zimcha bilan ikki itni ko'rib oldim da o'yladim endi lula kebab yasarga. Vau! Lula kebab tanni yerlar bitin it yaratamiz. Albatta itsiz bitin yashab bo'lmay. Şunu ikisini birga qo'shib, bugun Alloh bersa tamlat ishlar bilan, ujroshdi kelaymi? Hali söylab bitirmadim ujroshdi. Shekilli shoshdi. Shuna ko'ra, lula kebab deb endi u bizningcha ne tugul, bizningcha aytganda endi katlit endi. Katlit, o'zincha katlit qomir ostida. Hali qomir ostida turadimi? Qomir bilan turamiz, cho'kib ketmasin uchun tega. Chupta ketmaydi u. Bu sosiska testik bo'ladi, только katlit. Bizga bir narsa aytaman, bunday bir pishirganlari yo'q hali bizda. Mana shulay. Ham biror turli salat amallarsinmi? Bunda ko'p bit mana barangi salat yasarga bo'ladi, shirnasi bilan.
Sır kuşarımız. Береңіз алып кешкен рахмат. Мәриям, сен бірінші тәлеулі кебабын ясай алмайсың қазір. Сен башқа нәрсе деп шығарады кешеді. Шулай. Хатын қыз пішіре білерге тиіш деп ойлаймын. Мен мысалы енді Әлбәттә. Алай гына түгел инде, хатын кызга гына дип тоталып калдым. Чөнки минем бит әле өйдә 3 ир-егет, ирем һәм 2 улым. Шуңа көн сайын итле әйбер аларга кирәк. Шуңа бүген инде әлбәттә инде менә карадым да өстәлгә торган ингредиентлардан минем өйдә еш яратып пешерә торган ризык бар. Французча ит. Әлбәттә пешерәбез инде. Сен енді месьелер генә мәлләләр. Және ма пасижу. Әйе. Французча ит инде әлбәттә аңа инде бәрәңге кирәк булачак инде. Ит һәм суган, сыр, Һәм тәмләп ашаучы. тәмләп ашаучылар. Ашаучылар без инде. Табылачак. Һәм берәр төрле кызыклы салат. Салат инде салатның исемендә үзем Мәрьям дип кушырга булдым. Чөнки менә Мәрьямнән Мәрьям салаты бүген ашып карыйк әлбәттә ананас салабыз. Һәм орех. Һәм инде Әйе, безнең эштә тәмләткечләр, әйе, сыр анда булачак, тавык пешереп, итле булачак тавыкны безнең да салат, пешерәсең. әйе, тавыкны да Ай, пешерәсе бар, ай, безнең итле, туклыклы салат Без булачак. булат Итнең кирәген бирәсең. Булат, без минекен ашый торабыз, минеке тизрәк пешергә тора ахыры. Шулайрак. Силин монда якашым эшләп бетерсең инде эшкә керешсәгез дә була, менә нәрсәдер турый башласагыз була. Мин дуслар сезгә әйтәм, бүген тапшырыбызның спонсоры яраткан спонсоры Кукмара Металл Савыт-Саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте икән. Кукмара Саудия маркасы вакыт белән сыналган Савыт-Саба Германия технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча Савыт-Сабаны сез интернет кибеташада алырга мөмкинсез. Һәм иң кызыгы, иң мөһиме, әлеге Савыт-Сабаларны алганда аның төбенә карагыз. Һәрбер Кукмара табасында, савытында фирменный Кукмара логотипы бар. Бар тик сыйфатлы Савыт-Саба гына алыгыз. Безнең бүген катнашучылар, көрәшчеләр дип әйтик, шулай да бик уңган булып чыкты. Бик оста бөтен итне шалт-шалт тизне әзерләде. Күренеп тора, тәҗрибәләре бар. Бар. Гадәттә берсе тәҗрибәле булса, икенче тәҗрибәсез. Монда гадәттә безнең ир-егетләр бик сирәк очрата дип әйтик инде. Гадәттә түгел, безне шаккаттыралар, бүген Илназ инде чынлап торып шаккаттыр дип уйлыйм. Чөнки бөтен әсер түгел бит, синең кулинария техникасын тәмамлап, хәтта шул һөнәре буенча эшләгән Илназ. Син менә соңгы вакытта пешерергә туры килгәнме сиңа? Бөтен кеше уйлыйдыр инде, Илназның инде яралы кайтып үзе пешерәдер инде. Хатына пешертермидер дип тә. Бөтен кеше шулай уйлый инде булат. Рәхмәт сорауга. 97 елда Соңга тагып пешерде. укырга кирдем. 98-дә бетердем. Анда укыганда да инде о бит укып чыгу дигән әйбер, Бер. пешерә белү дигән әйбер түгел. Шулай менә. Юк. Анда практикада өйрәнәсең. Менә практика, анда укып чыгу просто бөтен һөнәр бит, эштә менә практикада өйрәнәсең. Менә сәхнәдә. Теориясын гына өйрәнеп, Сәхнәдә дә җырлыйбыз, сәхнәгә чыкканчы бит әле җырлыйбыз дип уйлыйбыз да, белмибез бит инде. Концертлар куя өйрәнәбез, шулай бит. Монда да шулай юк, монда мин инде укып чыккач инде столовыйга да кирип карадым эшләргә. Кызык булмады теге бәрәңгәр читәләр. яшь кешене. Чөгендерәр читәләр, шуңа күрә мин инде үземә сүз бирдем, әйтәм рестораннарга табып, рестораннарда гына эшлим дип. Так. Шуннан инде иң беренче эшләгән рестораным булды. Тургай рестораны 10 микрорайонда. Аның хуҗасы Галия Харисовна иде. Хәзер дә Аллага шөкер Галия Харисовна инде Аралашасыз. аралашабыз, эшләп тора ничә еллар буе. Шуннан инде бер Акчарлакта эшләдем, Тургайда эшләдем, Тангыда эшләдем, бер гостиниста, Олимпиада эшләдем, ахырында Олимпиада иде. Ну, ресторан алыштырганнан соң. Алыштырганнан соң шуннан инде менеджерлап киттем. Эшләү, ашап пешерү кешенең күңеленә булырга тиеш. Анда укырга да кирәкме? Аңлашылды. Өйрәнергә дә кирәкме? Менә күңелеңдә бар икән, менә минем күңелдә бар бүген ит ашыйсы килә икәү безнең. Менә шул пешерә. Мәриямны карашташам. Мәриям үзе япсынды дип. Пешерәм әлбәттә. Яра, димәк бүген ит аңлашылды. Минем итләрем әзер, почти. Еш пешермей аңлавымча чөнки концертлар белән. Сиңа менә син концертлар вакытында йөргәндә кем өйдә пешерә? Әлбәттә. Тормыш терәгеңме, улларың әллә үзләре өйрәнделәрме? Улларым әле үзләре өйрәнмәде, әле өйрәнсәм дә, әле куркам аларга инде плита янына якын китерергә кем белә. Газ янына. Газ янына якын янгынча куркыныч. Алла сакласын. Һәм инде әлбәттә минем ирем бик тәмле пешерә. Чөнки ул да студент булган, Төркиядә укыган, 4 ел үзе генә торган. Шулай булгач әлбәттә кем аңа ашарга әзерләсә, хатын юк, әни юк. Эй, шундый күңелле елмаеп кайтасың син. Атын юк, онсы юк, дип күңелле. Бик күңелле. Шулай Бик күп гастрольләрдә җыерсаң бер көнне ишек бикле булмасын. Ашкычны алыштырып Менә куймасыннар. ансы да бар әле булат шулай.
Куркам. Куркам, ләкин эшләргә дә кирәк. Эшләргә дә кирәк, гаиләне туйдырырга да кирәк, чөнки инде гаиләдә хәзер бер кеше генә эшләп алга барып булмый. Шуңа икең дә бер тигез эшләргә тиешсез. Җиңнәр сызганып. Чөнки балаларны үстерергә, карарга, юлда йөрергә, барыбер ял итәргә дә барасы килә, машиналарда алмаштырасы килә. Шундый рәхәтлекне берәүдә әле. Бар әле нәкъ үзенчә сөйли бит бу, бөтенесендә. Шулай. Ян, французча ит. Французча ит, менә әлбәттә итне инде бик юка итеп кенә кистек. Хәзер инде безнең иң куркыныч моменты килеп җитә. Иң куркыныч моменты ул нәрсә ул? Түкелдергә кирәк. Әлбәттә мин моны өйдә пешерә башлаганда күршеләр җыела, монда бала йоклый. Мөмкин. Нигә син төнлә пешерәсең? Төнлә пешермим. Көндез дә бала йоклый бит Булат. Ой, китенде шулай дип әйтәләрме? Көндезге йокыны берәү дә алып барган. Шулай булгач балалар көндез дә йоклый, шуңа күршеләрем ишек төбенә җыела. Әйдә, итне кыйнык, тапалык диләр. Кыйналгычыгызны бирсәгез, әлбәттә кыйныйм. Әлбәттә, кыйнаучысы да бар, барысы да бар. Әнә. Мәриям итне тапалый торсын, без Илназның әлеге итләрен ит тартыштан чыгарыйк әле. Инде безнең эшебез китте хутка ди. Ит чыгарылды. Ит чыгарылды. Ике итне куштык. Куштык. Әзгенә бәрәңгә дә куштык. Тәмләткеч өчен инде хәзер инде күбәйберләрне менән дә бергә шушы тәңкегә савытка салып, шуны салабыз да нәрсә фаршка кушыла, башта турыйбыз, аннары кушып бугатабыз. Мин әйткәнем суганда чыгармыйсыңмы ит тартыштан дип? Юк ди. Суган иң тәмле фарш була инде тегелүлә кебаб котлетада туралган әйбер. Чисокны турасаң вак иттереп, сарымсак инде. Ой, синең эшең бар. Менә мин куша торам, сез Силитрыгыз ди. сөйләшә торыгыз. Сез сөйләгәндә Безнең дә эшләгез ямая. Синең дә инде итең тапалды. Хәзер аны матур итеп менә бу савытка. Табаны майлады. Мәриям әйе табаны майлады. Әле тузламады, борышламады ансы. Тузламадым, борышламадым. Хәзер тезгәч, тузлыйбыз, борышлыйбыз, тәмләткечләрне салабыз. Әйе. Һәм эшләр киләчәк. Яхшы, әйдәгез без сөйләшеп алыйк инде сезнең бераз балачагыз турында да. Балачагы ничек узган һәм ничә яшьтә анда итеп эшлә башлагансыз яисә җырлый башлагансыз шуларында барысын да бергә үрелдереп. Синең бар сеңлең, гаиләдә олысы, шулай бит? Мин үзем Башкортстан кызы инде. Башкортстан кызы. Казанны бик яратам, әлбәттә 13 ел Казанда яшибез. Шуңа шул 13 ел эчендә гашыйк булдым Казанга дип әйткәндә. Әйе, тулаем, әйе. Әтәннәр Башкортстанда калды инде. Әйе, туган җирем Башкортстан, инде торган җирем Татарстан, ике якны да тигез яратам, Аллага шөкер. Шуңа эшлибез дә, җырлыйбыз да, гаилә белән дә мәшкиләбез. Шуңа бар якка да җитешергә тырышабыз инде. Инде бу юмор менә шул нәрсәдер сөйләү сәхнәдә эмас, сөйләм теле килгән әниеңнән. Әнидән килгән безгә бөтен талант дип әйтсәм дә, сөйләм буенча да, җыр буенча да, чөнки ул безне тартып инде сәхнәгә кернәп бәләкидән мендерде, җырларга да өйрәтте, сөйләргә дә өйрәтте һәм шуның белән дәвам итәбез. Безне дисең, сеңлең шулай ук. Сеңлем җырлый, әмма ләкин инде ул башка эштә эшли, ул бөтенләй. Ул нормаль эштә эшли инде. Әйе, экономист. Ашага тоже пешерә. Нормаль. Безнеке дә нормаль, икенче яклап караса. Безнең өчен дә күңел өчен күбрәк дип әйтәм. Күңел өчен, ләкин ул күңел өчен эшләү акча да барас китерсә, шундый күңелле була инде. Әйе, шулай. Дөрес бит? Дөрес. Син бер нәрсә күзәттем мин, сөйләгәндә син эшләмисең икән. Бер генә Сезерлар тукымнан түгелме ни? Теге алар бит бер юлы беренче эшне эшләр. Син эшлә. Менә Илназ, Була дөрес сорау бирдең. Ашага пешергәндә читкә карарга ярамый, только күңел менә шушында кире китәргә тиеш. Менә күңел әлбәттә. Менә минем күңел һәр чиснукта. Чөнки чиснукны ваклап бетермәсәң, теге кирәгенчә. Ул инде ашаганда җәтсеңә эләгәчәк, җәмиңа бик әче булачак инде. Шуңа күрә менә минем чиснугым әзер. әле мин сезгә әйтергә антып торам икән. Монда сез әгәр дә уйласагыз, бәяне Булат бирәчәк дип ялгышасыз. Тапшырубызның менә ахырында сез бит нәрсәне ризыкны әзерләп бетергәннән соң киләчәк безгә белгеч эксперт дибез әйе һәм ул үз нәтиҗәсен чыгарып, Ул да булачак, Булат бәйрәме. ул бәясен әйтеп, җитешсез якларын барысында ассызыклап, аннан соң аның сүзләрен сезгә мин ирештерәм. Монсы әле бераз гына соңрак анонс ясап куйдым, шуңа сезгә тырышырга кирәк. Булатны сөйләм дип түгел, белгечкә ашарга теләп. Илназ, Самое главное, үзебезгә ашарга тиеш иң беренче. син гаиләдә 4 бала, Аллага шөкер. 3 ир бер туган, бер кыз бер туган. Бер яраткан сеңлебез бар. Иң типшеге, Иң тимшеге, Аллага шөкер. Шмалайдан соң бер кыз. Без инде олы брат, сеңлем Казанда тора инде. Ул брат ничә? Олы брат Казанда үзе эшмәкәр, үзенең эшләре белән. Сеңлекәш инде кияүгә чыкты, үзенең семьясы белән.
Күйеуіміз bu аяғынан өмірім бойы ниттетіге қияланып yaşadım етем. Күйеу Мишель болса ярар дегенім Құдайына берген шүкір берді Аллаға шүкір. Niye klasik? Yok özümden tege mena bit qalıylar da sen Mишель diler. Mende Мишельlik de vardır, şegenlik de vardır. Çünkü özüm bilesin sahne bit o. Bütün birini talep edip durur. Anda şegen de bulara gerek, Mишель de bulara gerek, usta da bulara gerek, jırlı da bulara gerek. Haylakar da var. Aşağı kadar pişirebilere gerek hemen оказывается. Үйде бетінде башында сұрау беріп кеткен үйде ашыға пішіресің деп. Үйде ашыға пішіресің деген сөз ол теге қатын қыз пішірге деген сөз түгел енді ол. Әлбетте қатын үйде болғаш, сен башқа іштерді іштеп бергеш қайтып ашыға да пішіріп отырып болмай жалата екен бұл болады. Жалай бермейді міне соған жалата екен. Қатын бітке түсті деген. Міне соған көре Міне сыңғы уақытта нәрсе бірен сыйладың ойса қойлаңы міне? Ақырғы уақытта міне біздің бетінде мұсылмандарда ең зор бейрамдардан бірісі башқа ғайд, ораза бейрамы, ораза ғайд, анары құрбан ғайд енді. Әр жыл енді біз туғандар білән енді құрбандық шалабыз енді. Шошы құрбан шалғаннан соң өзім рейшттен бүтін туғандарына, бүтін достарына жиып қашламар пішіремін мен. Бұл сенің туған ауылыңда ма? Туған ауылында әтиянелерге қайтып, Ұлы Сұлтан ауылында. Бабық миссиясының Ұлы Сұлтан ауылында туғандарыны жиям, достарыны жиям, бір үлішінен шуларны сыйдым, шу шайберлер білән енді қашлама пішірем, тәмін еттіріп. Бұл менің коронный блюдо деп айтасым келе енді әр жылғы. Соған көре Бүтін сәкіті бала бұл бейрамда? Балық миссиясы былай деп етені, біздің бетені балық миссиясы қазір күрлей. Алла бисайын тағын бір-екі жылдан шақырға үйленешек. Шулай yok ма? Шулай yok, Алла бисай біздің көп кіна клубтар түзілді, енді Аллаға шүкір, бек көп клубтар түзілді, жоллар түзілді. Халық қазір бізде яшамай күрлей. Спортқа да біздің бесіншілік әкемет берілі керек. Біздің бетінде Біздің дәбет, біздің спортсмен жігет, мұнда тош. Білсәгіз. Біздің бетінде спорт жағынан түрлі яқта міне күреш кінен етіра. Біздің күреш жағынан бек бетінде неше жылдар бойы орындар алып келдік. Қазір де алып барабыз Аллаға шүкір. Волейбол, футбол. Сенің өзіңе ең яқыны күреш, шылай? Біздің балық миссиясында міне футболный поле түзілді енді бек көп, әлі ол башқа райондарда жоқ. Соған көре біздің бүтін спорт түрлеріне бүтін майдандарымыз да бар, клубтарымыз да бар. Бүтін нәрселер бар, Аллаға шүкір. И заниматься етуші жігітлеріміз де бар, һәм шушыны алып барушы жетекшілеріміз де бар. Мария. Біздің дәшілер бара, болады енді. Сенің іштер барам, біз енді мұнда көшерге тиіштер ғайләге, бигерәк мен яқын енді балалар темасы біразына. Икігіздің де, мұнда сенің 2 малай болса? 2 малай. 3 малай. Елназының. Дұрыс айттың мұ? Бұталмадың мұ? Енді хынерлері бар, табиғат ял иттімі, музыкал яқтан, ижады яқтан, әлі кересінше ме? Ол менде бүтіней башқа. Үлкеге кетті деп айтсамдар, чөнки ол спорт ярата, yüzürge ярата. Нормаль, үлке мына қалса. Отнаға 3 тапқыр әлбәттә біз бассейнға йөрибез. Енді өзімде тартыла башладым аның артынан. Суға табамын. Суға табам деп айтсам, қысыла бит мен. Қысыла болғаш әлбәттә енді суға тартылырға тиіспіндір деп ойлаймын. Природа бойынша, табиғатым бойынша. Шуңа әлі ол гимназияда оқый, біздің енді яқшы оқый. 2-4 кесігіне шыға, Аллаға шүкір тырышабыз, тырбашабыз. Репетиторлар шақырасыз? Yok, репетиторлар шақырып, çünkü İngiliz тілінен көплері репетитор шақырып, мен тұрмыш ипташым İngiliz тілінде біле, түрік тілінде біле, солай бағаш бізге біреу деп. Ай, бұлмады енді, Бүтін яқтан да. Ай. Демек, тұрмыш ипташым өзі репетитор? Өзі репетитор. Өзі оқытушы? Бүтін яқтан. Нағылар ағайы. Сенің мұнда іш бітті тұрмы саңда? Іш. Елназға шылы ысыра керек. Мен енді уақыт еттіріп соған тұрадым. Бұл бекті жеңіліш түгілін өзің көріп тұрасың. Уақыт еттіріп шесініп тұрадым. Уақыт ала. Мына соғаны теркадан да барға бұладыр. Теге шығартқыш шығарға бұладыр. Но бұлай енді көзге көрініп тұра мына. Қазір шошыңа біз енді қошабыз. Тұз, бұрыш. Һәм көп көмейбірлер мына қоша башладық. Сүлген айтып. Сенде бағалар хақында енді 2-3 сөз генә. Мен білем бағаларын сен спортсмен. Һәм сен мына әлі өзіңнің әңгімелеріңде еткенсің бағаларым менің жырларға да тиіш деп, чөнки жыр белән күңел чистара. Һәм дингә дә тарытыла дигәннәр менә бағалары. Булат Алла. Улар хакында гына берничә сүз килә булсаң, спорт, жырмың һәм дин ишесе. Аллаға шүкір, мен спортқа келген мен өзім де спортны яраттым, күрештім, шаңғыда шаптым. Мен спортның любой түрін яратам, чөнки аны яратмыйша мөмкин түгел.
Балаларымның үшісі спорт белән заниматься итә. Уртанчысы инде сборная Россияга керәчәк, Алла бирсә, тэквондо буенча. Менә сиңа вәт. Тэквондо буенча инде кичкенәсе 7 яшьтә кубок алып кайттык. Шул тэквондо төре буенча инде көрәшкә әле мин үзем көрәшне ятып кашан көрәшкә иртә җитешерләр. Калса менә шушы төр белән барсыннар. Ныгысыннар дисең. Ныгысыннар дип әйтәсем килә инде. Җырга, музыка. Җырга үшесе дә җырлый. Олысы күбрәк җырларга ярата инде. Аннары үзем баянда уйнарга гомер буе теләдем, моны уйный белмәдем. Чөнки әллә ирендем мин аңа. Әлбәттә инде минем ике малай да баянга уйный. Уртанчысы да, кичкенәсе дә җырлыйлар да, уйныйлар да дигәндәй. Аңлашылды. Безгә кирәк хәзерге вакытта. Хәзер әлбәттә майонез кирәк һәм 1 стакан су. Инде безнең кайнар мичкә 1 стакан суны монда саласың әле? 1 стакан суны монда салабыз пишмагына. Ай, шулай суда пешерә. Ярты стаканда җитер. Ну, мин өйдә 1 стакан су салам, чөнки монда кичерәк таба булгач, ярты стакан су. Һәм безнең 15 минуттан ит әзер шулай. 15-20 минут бик ашыкмы әле, ашыкканы сизелә Булатның. Достар, берничә мизгелдә монда тузлап, борычлап бетереп, Мәриямның инде әлеге французча итен майонезлап алырбыз, ә хәзергә тәмле көрәштә реклама. Достар, тәмле көрәшебез дәвам итә. Бездә кунакта бүген оста пешекчеләр, куйнарлар, белмим, тагын нинди генә эпитетлар сайлап бетергән Илназ Минвалиев һәм Мәриям туры килеп тора. Мәриям, синең әзерме? Мин мәзәр әйе, хәзер духовкага тыгып куябыз. Biraz гына су салдык, майонезлады, французча ит. Әйе. Хәзер Бик тәмле, Мәриям сүзләренчә. пешкәнен генә көтәбез хәзер. Кичкәнә көтәбез. Илназның бу вакытта Илназ тик тормый, ул нәрсәдер һаман Мен тыныч кына булат шундай мотор гына, бу камыр. Камыр әйе. Үзем бастым, үзем кисәм һәм үзем чорным. Син булышсаң. Ләкин кызыга шул скрынова. Без аны кайда тизәчәкбез? Менә алып куйсаң, бар я. Алып куябыз. Без аны тизәбез кайда? Менә бу агач. Таякчыкларда. Шпашки дип атала инде ул. Башта кигезәбез чернослив. Чернослив нәрсә өчен, во-первых, беренчедән тәм бирә иткә инде. Икенчедән бу итне тотып тора. Бу кара җимеш. Төшеп китмәй инде ул шуңа менә. Әллә нәрсә күрмәгәнебезне күрсәтәләр безнең. Инде сили барган арада, нәрсәгә эшли барган арада иҗат турында бераз сөйләшик әле. Иҗат җырмың, концертлар, менә иҗат төркемең кайсы өлкәләрдә, районнарда, республикаларда чыгыш ясыйсың һәм гомумән соңгы вакытта ул концертларга йөрү отышлымы, Кирәкме ул дин? кирәкме ул, күпме нервы, күп анда белмим, вакыт сарыф итә. Илназ, сөйләмә син. Концерт кирәкме, кирәк түгелме дигән әйбер ул сорауга җавап бирү. Мәгънәсезлек сорау. Кемнең күңелендә җыр бар, менә минем җырлыйсым килә. Мәсәлән, мин Җырларга тиеш. ул җырларга тиеш. Һәрбер җырчының үзенең тамашачысы бар. Әйтергә ярамый, менә мине аны яраталар дип. Һәрбер кешенең үзенең тамашачысы була, әлбәттә җырдан тора, кешенең үзеннән тора, киемнән тора. Гомумән кешенең үзеннән тора, менә халыкка ошар өчен. Аннары инде икенче концертларга килгәндә син үзеңә бит инде җырмаган кеше түгел, шуңа күрә концертларга чыкканда иң мөһиме коллективны туплап, барлап, күбрәк алар өчен борчылырга кирәк, үзең өчен түгел. Гастрольләргә чыкканда. Аларга рәхәт булсын. Аларга ошасын. Юк, гастрольләргә чыкканда, аннары инде әлбәттә төркемең тулайым булса, тулайым теге, аны бит кайберсе әле әйдә ашыга пешерә тор дисәң, җә кача ул. Башка берәр сәбәп таба. Шуңа күрә бездә Аллага шөкер анда әйбер юк инде, мин менә ничә төркем туплап карадым. Быелгысы инде әлбәттә бөтенебез нәрсә булдыралар, шуны эшлибез. Бер-берегезне аңлыйсыз. Менә Мәриям белән бер ел эшләдек, Аллага шөкер. Быел да жаңа программаларыбыз бар, менә гастрольләрдә чыгып кирдек инде, тагын чыгып китәргә торабыз. Репертуардан тора инде халыкка репертуарның ничек була? Синең репертуарыңда халык җырлары. Халык җырлары бик күп инде минем. Халык җырлары дип инде минем эстрадный җырларда халыкка ошаганрак. Мин беренче чыккан теге кемдер әйтә, кызларым, кускайларым дигән җыр белән кергән булып бит. Миңа калса мәхәббәтем белән күңел. Менә кемнең ничек күрдеңме? Әбиләр буенча, әбиләр Курай радиосы ул вакытта чыккан, Курайга бирәдем ул вакытта. Сибләшәшем, сибләшәшем,
Sivleşeşim tarala birgelep Yehud kasal Yesuğa sal Ye kaygınan arala. Mene şuşunday jırlar bilen şuşunday jırlar bilen ebi yerini yarattırdım. Ney? Allah'a şükür benim koya barsanda benim zilittel benim ney? Üstte maşallah. Olarak ülken yaştagiler Allah'a şükür onlar bizim yerine yaratıp turgan eken bizge 35 plus. bizge şol dur bakır. 35 İşek 55 plus. Mene patronlar kebek bizden Şirnasif şu tayaşıklara kirip oturdu. Motor betin değil mi? Balay gana kızdırsın da bulan o it gerek. Biz bana koyduk indi. Bu siyekке it kundırığa gerek. Biz bana koyduk indi elbette söyleyen idim. Mene bu temletkiş verir içinde tem Şirnasif'i mi itke. İş şuşunu tutup durga deyiş. Mene balay. Mesela mene. Ey tamamı bir ide azaplanıp çörek git ya. Kuyam çörek git çörek. Baktın sen çıkışlara gerek eken. Mene bayrak. Hazır bu indi prosesi. Proces gitti. Mene şu bayrak. İlnaz'ın siz çırattırırız bu İlnar it kundura bargan arada biz küçük Meryem'nin icatına simbitinde İlnaz'ın Türkümde çıkış yasasan da onun icatı elbette üsüş tempo bilen dirserege üsü bara şulay bit amanda üsüş yılında sen de bit üstüresindir üs icatınla Elbette. Fırsattan faydalanıp neselerdir jırlıysandır özünü de halıqlık sütesin kiledir ali kliplarda çilesin iken Jırlayım, monologlar söyleyeyim indi hazır kulüp aytkanda biysigine kaldı indi. Şulay mı universal soldat yasap bitirdi bizden İlnaz. Elbette ayırım bir işler var da bitirkinde. ayırım bir işler var. Alalım hikmetlerine kırmayın. Haydi devam et. Şundan sonra özüm indi elbette indi toktap kalmayayım. Mine televizyondan görünmesem de benim turmuşum, icatım toktap tura degan söz tugul. Elbette irim bilen birlikte indi o indi bizim video bilen de şogullana. Ey rahat ha, irin sıra, irin montajlı. Başka kişiге tulisi yok. Mine Lyon ağına songa sentyabr ayında Күзгү сүйүү деген жырга indi klip düşürdük. Allah berse indi зәңгер экраннарда көрөрбүз деп үмүт этебиz. Һәм инде тагын инде эшлибез яңа жыр алдым. Яшибез әле дип аталган бик матур искиткеч аны да ишетергә язсын. Авторлары кимдер инде алса? Илназ язып бермедер бит? Авторлары безнең инде Ренат Муслимов та бар, Фәрит Абылхатипов белән дә эшлибез. Шуннан соң Максим Морозов аранжировкалары белән эшли. Сен жырлар сөйләгәндә Илназдан киңәш сорыйсыңмы мәсәлән? Аңлатып барасың? Әлбәттә, ул да киңәш сорый, мин дә киңәш сорыйм, инде бер җыр сөйләп. Күбрәк мин сорыймдыр әле монда, күбрәк. Ул инде җыр турында да сорый, берәр костюм алса да сорый, шулаймы, монсы килешәме, монсы юкмы, бер 7-8 кешегә җибәрмичә. Әле син монда үзенә күрә теге соры кардинал кебекме әле син теге, а? Мин генә түгел, бөтенесен дә җәлеп итә Илназ. Ул бер икенче яктан бик таләпчән кеше үзенә, һәм инде безгә дә таләпчән. Шулай булгач концертта инде бары 2 сәгать кенә ди, сез инде бөтен көчегезне, бөтен инде йоклыйсыгыз киләме, авырып торасыз, бөтен нәрсәне онтасыз, бары күңелегез белән инде сәхнәдә булырга тиешсез. Чөнки халык әлбәттә түләп керә, сезнең хәлсез йөзләрегезне күрергә түгел, җыр, моң, инде культураны күрергә. Шуңа инде без инде бирелеп эшлибез. Ул бик кызып китүчән кеше ди үзе менә бик тиз кызып китә дип әйтеп салганы бармы? Не, Булат шуны әйтәсең килә. Беренче син генә сорамыйсың бу сорауны миннән инде. Еш сорыйлар, ничек соң Илназ белән эшләп? Юк, мин яхшылыкка кызам. Юк, Илназ да кеше бит. Әлбәттә кеше белән уртак тел табып була шулай бит. Кырыс булса да, усал булса да, компромисс табабыз, уртаклык табабыз, шулай бергә эшлибез. Инде безнең инде уңышлы дип уйлыйм. Биреп җайлы итлек каян таптың син аны дип. Хезмәттәшлек уңышлы дип уйлыйм, чөнки менә 1 ел дәвамында бик күп уңышларга ирештек төркемебездә инде Баянста бар. Илназ үзе шундай җитәкче безне дип сәхнәдә генә кайгыртмый. Ашаганбызмы, йоклаганбызмы, шулаймы, кайтып җиттекме, бөтенесен дә хәбәр. Чынлап та минем башкортстан әтиемнәр булса. Рәхмәт инде, рәхмәт. Аның яртысы дөрес тренер, яртысы. Синдә Булат хәзер менә бу әйберне тәмле бу бик шу хәтле тәмле булачактыр дип исәплим инде. Без аны тизәбезме соң? Тизәбез. Менә син миңа хәзер моны камырны алып бирсәң. Камыр керек дип хәтле башлап. Бу камыр, во-первых, мотор айтаны, име. Мен камырны мен әле асын аңламадым, нидә кирәк. Икенчедән уларны пешкәндә таралтмый. Менә булай тукыябыз хәзер име. И кыланып та карыйсың Илна. Ие диң только. Менә булай инде мотор иттереп
motorik Üzerine tiymesin yarar. Mana motorik sana jiya şu qolma. Meşakkatı, işi, qaraylasın bunun ha. Ne? Buni er-yigitlar yaratdilar, agarda sizda zo'r sabrlik, tuzimlik qilsangiz ishlaysiz. Agarda men oldinroq aytgan bo'lsar, Ilnaz shunday bir şey men ishonmasdim. Birinchidir men qolsa tigi shitdan aytdim bitis qizib ketishgan, uning sabrligi da uzoqqa yetmaydir kibik tuyular. Lekin bunday bir sabr olmasa şey Eğer olmasın. sabır kişiler yonda bulsa Ilnaz'da tizsune bulaşmasına bak. Evet. Mana shunday motor bir qomir ishinde kotlet bo'ldi bu. Ruscha sosiska в тесте bo'la endi. Bizingcha farish endi bu bir toba bersang bizdan tiza barir. Evet, size de var. Biz zabarik sileşe barik kliplar degenden Ilnaz mana ko'pchilik bizning xalqimiz hozirda bizdagi yoshlar endi ko'proq klip pishirishga tirishadilar. Bu sirti endi bizda hamon kliplar ortidan qo'yamiz. Xalqqa klip kerakmi? Balkim konsertda jirlaganda yetamiz. Sening o'zing nechagasan? Sizning kliping nima? Benim eng birinchi klip tushirildi "Eh yuragim" degan jirga. Ayy, asli xatirlayman. Gulsarbar so'zlari Askar Usmonovga edi. Xatirlayman. Men ana bek yaratib jirladim endi. Chunki bek ma'nali jir u. Klipda bek ma'nali tushirildi endi. İkinci klip endi menim mana bu xuddan to kliplarga bek men netganim yo'q, e'tibor berganim yo'q endi. Klip ortidan qo'ymaysan. Klip ortidan qo'ygan yo'q endi. No, men u aybirini kerak dedim. Chunki tomoshachi kutyapti endi. Xalqqa u qiziq kerak, men kerak. Mana yordamlashib yashab ketgan jirga klip tushirdik endi. Ramil Ahmad Safiyaning so'zlari. Alfarid Yakshinbekovga mana bek motorga men klip chiqdi endi. Hozir endi mana bu yillarda ezgi tilak degan jir bor. Mana Maryam Betini bizning usta hozir klip tushirib bo'yicha o'zidan tushirib qaytdi. Hozir ikkinchi. Sen boshqa qaraysan, anaqa o'ng'ishda kelib chiqsa. Çünkü özümüz rejissyor, özümüz ssenarist. Allah bersa endi mana ezgi tilak degan jirga klip tushirishakmiz. Bek motor chiqacak endi unda tilak turida jirlarna, dunyo turida, muhabbat turida, butun rizq turida. Global. Butun bir shunday endi. Anası çırgaç ko'rsatib mana bunda fokus ko'rib, mana it azriyman birsi. Motor endi mana men moy solsam, Dur salmam. Onda yo'q. Men olib bersam sen solar ekan, meni Yo'q, men o'zim solayman. To'pma kerak. Sen bo'lishi temotchi. Yopishmasin o'sha. Bo'ldi. Alaning o'zini moy ishiga itmang. Shuna ko'ra. Tak. Mana shunda sig'iymiz endi. Bu originallar. Aybetlab endi tege yerine yetkirib qo'ylarına da. Yara. Oyoqlarına da endi bo'ladi. Yerine yetkirsin tege stroykada stena bo'yagan gibi bo'ysin. Xaltirishga o'tkazim. Bo'ladi mana shuni motor ittirib mana shunda qo'yamiz. Edi, tiza boshlaylik. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Endi mening oshisi kela boshladi. Bu vaqtda Maryamning tavuğu pişib chiqdi. Chunki salatga da bizning kuchlar kerak bitalishlar bit. Salat degandan. Seni mana buni o'zing aytib qaraysan kelmaymi shurno? Yo'q. Meni borib klip chiqarmikan? Yakshi bo'lasizmi? Men it tutam, qamir shistay ber, o'tib qo'rqma. Mana Yo'q, qo'lim shistansa. Mana bu bosh bilan kirtasan. Hali bu iletganlari yo'q edi. Akringina boshlaysan mana hozir. Izolinta bilan chirnag'arim bormi pravoda? Bor. Bor rizq. Eylendira turasizmi alla? Yo'q, aylandirga sen kerak. Nima aylandirga nima? Sen ajing qisara kerak to'ki bo'ladi. Qisara kerak, qisara. Bir qattiq qisara. Ana. Ber, qo'lingdan kelmagach. Tutunmadi betasan oldindan. Sen menga turarga qo'shin deysiz, tizib qo'yarga, mana shu kirib. Izib ketirga mumkin. Abtirab turmay Ilnaz bor va ikkinchi shag'ondan davray. Bu rizqni qani o'rganasiz. Bu rizq va bu rizq Buni sen texnikumda o'rgatmadilar. Yo'q, o'rgatmadilar. Men mana ekspromtdan butun mana narsa azarlaysan degach farish dedim. Farish bitini bizning eng tez pisha turgan rizq. It bo'laradi. Maya söyleshdi bitini, yerlar it yaratadi shuna ko'ra. Mana motor aytirish shoyib tejbiralar. Stolni ko'rinib turadi. Mana motor bitini nima? Motor bunday birlar. Hozir ara qo'yamiz. Tilasa qo'ysa bayramning tobining bizga olirday rizq deb aytasiz. Kela. Anlari bo'ladi mana bu o'zi bir azar rizq. Mana shu deb mana tugar isinde motor aytirib bu endi bizning ijod berishdik, shakar etib atadi. Unda qizdirga bo'la, o'zini ayrim. Qolganini aytib bizga. Yara Ilnaz bitalisi men bilan o'zimning tugan yog'imda o'z ismimdagi turli yarışlarda ishtirok konkurslarda ular haqida ikki ish so'zgina sizlar bo'lsang qiziq bo'lavermayman hozir. Konkurslar rayondan chiqib qabul etarni bitin shayda yaxshi bitmasgan bitar. Voy mana menga chiqarib jirlar endi teglaytar va aytib barda bitni andi aytishlarda yerdam pulsiz ishlarda. Var Allah'a şükür. En birinchi boshlaymiz endi biz nendagina bayram uyushtirsak da hokimiyat boshlig'idan. Ruxsat so'ramcha bo'ldi. Hokimiyat boshlig'idan baliq meselasining butun sport turimi, oshov-ishimi, bayrammi, nendagina bayram bo'lsa da bir qoyada qolirga tirishmaydi.
Bütün ebini şunu Актив. aktif, özüne de, halkka da bulsun deyip, bizge de bizim көңіл bulsun deyip, rahmet bizim hakimiyet başlığına. Çünkü anlap bir-birimizin yaşayız indi. Elbette konkurslar bu yıllarda gana ötkürgen yok. Elgeraginde şu şangı yarışlarına buluşalım yarışlar. Kreşke. Avulda indi kışın zatı ötkürgen. Hadi kişi kalmadı ötkürgen. Bula dürüst etkende. Nüzeli şehirden de koytmuyorlar şu meydanга. Yaşlar ketip bitti. Hazır şehirden de kişi avulga koytası kelmey şu an köre. Köbürek indi Kazanda kreşlerge bina özüm jöreyim bunda hazır. Köbürek indi. Rayonga indi türlü merapiriyatiga nindigine merapiriyati bula. Meni indi koytup şunda katlaşasım kele, jırlysım kele. Pişirge kısada pişirip turasım kele indi elbette indi. Saman toylarını kaldırgaным jok indi. Çünkü o bir tuğan yağımız indi. Kreşte özünün katnaşkanı var mı? Kreşkeni var mı? Var, men balık istesinde indi kreşip urunlar da aldım. O indi okugan çırlarda. Maksus anın için bitmey sportzaga da yergersin. Bu vakit kalamız sportzaga yergedi. Formada özün. Vakit çok degen bir o süs tabu gara. Şulay mı ne? Vakit tabırga bula, vakit Yalqalarının Yalqalarınız sizi şu yeretemiz sizni. Gastrollerde de vakit tabırga bula. Köbürek joy tebet bitin mine gündüz. Damtel Allah şunda. Damtel al, şaup koyt, soğuk yiyin. Atjımat seyit. Aşağı pişir. Bu тоже sport bilen kol işleyi. Elbette. Yani indi dostlar bizning bunda kreşimiz özünün finalına yakınlaşa. Yani әзірленіп бітті біздің. Bu lüle kebap деген нәрсе Meryem'nin bu vakitte indi. Salatı da hazır degende. Sen yerden bitersin ondan soň. Bilmeyeyim, indi nechik sorar, indi şulay mı? Qarabız indi. Жигимда lüle kebabını uğrarga da vakit çok көп кетті, білесің. Oşarga yerden bitirgen. Yani öyle tutup da sen işin bek tez kettik ki begim bunda Ilnaz uğraytırsın. Biraz sana da işlerge mümkünlük berek. Bu жерін жырлап көрсетті. Sen biraz bizge bir нәрсе сөйлеп көрсет. Не қызық нәрсе деп. Сөйлеп көрсетіргенмін, жырлап көрсетіргенмін. Үзік болсын, бәлкім юморескадан, бәлкім көңіліңізді тирендіре тұрған поэмадан үзікмі, шиғыр. Образға кіру үшін әлбетте музыка құшадыр. Неше тегеде музыка? Яры, музыка. Баяным yok şu, ойнар едім біразын. Яры. Қысқа ғана. Менің қысқа ғана. Ең қысқаларын, монологларын сөйлеп тұр, мен бұларын енді концертта әлбетте болады шақырға келіп қарарсың, іштірсің, көрерсің. Мен міне бәхет турында қысқа ғана сөйлесем келеді. Міне болады әйтелі, бәхет нәрсе ол. Бәхет? Бәхет нәрсе, сенің үшін бәхет нәрсе. Бәхет o böyle bu. Yakınlar, туғанlar. Бәхет şu жерден aşağı. Нәрселерін шаңыстырасың бе? Бәхет Yakınlarım, gailem, туғанlarım isen sağ buluğu. Birinciden dostlarımın mine yakın tirem kimlerini bilem. Başında isen sağ buluğu. Dünyalarının tanış emin buluğu. Yaratkan işinde işlev. Şulay. Bәхет үшін бик көп керек екен сиңа, шулай мы? Көңілге yakın kişiler bilen aralaşu mesela mında buluğu mine sizin gibi kişiler bilen. Бәхет деген нәрсені дұрыс айтасың болады. Бәхет деген нәрсені тұтып болмай. Ана тұйып қана була, шулай бит. Кайдыр мына бар ул бәхетле. Яки киши өзүн бәхетле итеп күзәтә, яки бәхетсез итеп инде. Шуңа Үз-үзең белән гармонияда булу дип әйтәм. Бәхет. Гомере буе кешенең җаны белән, тәне белән теләгәне бары бәхет. Йөрер юлларың булса, шул бәхет. Кичерер тойгыларың булса, ул да бәхет. Җырларың булса, шул да бәхет. Тик җырланганда җыр бүленмәсен. Җыр тыңланып бетсен. Шул да бәхет. Бәхет кыска бер сүз. Һәркем аның үзенчә аңлый мәгънәсен. Дуслар, мин тик шуны беләм. Бәхет ул кешенең бер кайчанда туймас нәрсәсе. Бәхетле булыгыз барыгыз да. Амин. Рәхмәт. Күрдеңме син? Dostlar, bizning Ilnazning lüle kebaplari әзір көріп тұрасыз, бик матур болып тұралар. Ilnazға бұл сен нәрсе іштесің мұның Bu mana hep pişirge koyabız. Ayı. Başta koyayım mı? İyi aytayım mı? Білейт? Mana pişirge koyabız da soğan kesem, çaba versen. Тоба бар. Мында- Ерекше махсус Кукмара маркалы. Яңа сәлі bu. Әлі başlanmağanı. Mında soğan kızdırabız. Onları kıyar pomidor buluş. Allah versin. Allah bilsin. Şunu birge kızdırabız da tuşit itip şunun üstüne ris pişirip, ris bilen birge butap garnir bulayını büyük motorlaşın. Garnir. Bu motor ayberlerini pakka pişirge koyuq. Bismillah'ını aytып, hayırlı saatler, təmli bulup pişsin. Бұлай тіріпler koy. Aqalay, maqalay. Так. Ilnaz, işimiz ahırına yaxınlaştı. Biz endi hozir mında digini de pişiramiz, garnirini de yasaymiz.
hem sizin bu rızıklarınızı koyup kararga deyip elbette şakırabız bilgişimizni. Işanasızmı yok mu indi bizim bilgişimiz kelip koyup karab o'z fikrlarini aytib minalarni sizga eriştirimin. Hozirga qabatdan o'zimizning motor tilaklarimizni, jili qaynar hislarimizni aytdik. Hali topshirib bizning general sponsori bo'lgan Kukmara Metal Savod zavodi ochiq aksionerlik jamiyati haqida. Kukmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan savod Germaniya texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylik uchun haligi zamoncha savod siz internet gibi aşağıda olirga mumkin. Ham shunday haligi tovarlarni olganda zinhor e'tibor etingiz. Her Kukmara tabasının ostida firmaning logotipi var. Kukmara. Barati dürüst, sıfatlı, şep tabalarına alırız. Dostlar, təmli kürəşimizin finalı. Hem finalda her vaxt ağaçda bilgiç kilip, özünün nəticəsini yazsaq, başta qalıb, qara bilbətə degustasiya yazsaq, öz fikrini aytə bizning bunga qatnaşışlarımız haqında. Hem bizdə qabatdan bugün Marokko restoranı şef-povuru Elnur Yemayev. Elnur, selam. Selam Bulat. Təmli rizikler hazırladık bugün. Bik tırıştılar da tırıştılar. Biz sana şunduk birem. Biz elişlerde büyük motor. Koysun. Bundan başlasın. Bar salat. Şundan başlarız Haydi şimdi. başla, Haydi yok salattan başlarız. Haydi başlarız. Salatın ismini çıksın Bulat. Meryem diye atalar. Meryem salatı. Meryem. Ama beni koyup karagan bulmadı öyle. Benim de yok. Oşap karagan bilgisini aytır biz indi. Tak. Meryem. Meryem salatın içi gerek ekan. Boğa mı Bulat? Bunda mı barısı da? Barısı da orunda. Balan soklangan. Pomidorları, kıyarları. Üzerine tura bir susul, bir temletkiçlerle solgan. Ukrobu da biz elişleybet. Eştirkan çekliyor da. Eştirkan şekilde öyle soluk koyanlar motor itip. Bulganski. Yaxşı bilgi. Yaxşı bilgi. Yarar. İlnur'dan mınday söz işitiyor. Zorlara және İlnur namısını çektirip. Bulup alıp solara gerek görüneyim. Bu Fransızca it. Onu görüp durur musun? Мясо по-французски. Merci pas Fransız. Urusça etken de indi. De Français. Disi olup. Je n'aime pas parce que je... Bismillah aytıp bakara. Oklara gireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Tek. İki de elektrik Yemen'e itibar, ayı bir kişilik itibar, elektrik. Hadi elektriğe Tak, İlnur olsun da elektirmesin de. İyi. İti de berenkse, hey tulayım şuna kayıt indi. Şaydık mı? Su saldı, başta su saldı. Su sılbılsın için deyip. Lakin bilesin uz dukovkası, tuğal gidip ettiğinde o. Sen bu kişi yakın kısmına dik yaklısın mı? Yok yaklamayayım. Bütün konaklarım yağa kelgen. Barda katnaşışlar yakın. İyi. Dukovkası. İti pişken? Pişken mi? Berengizde pişken. En korkanı şol eti pişmezdir. Ezgine soğanı şatırtı. Kızdırıp bitirmegenden. Yarar idi katıl saybat bitinde o. Ya katıllar. Yumuşak soğan. Soğana kat. Soğan yaki şi bulagaç yapışı bitken bulagaç. Hey tabasını da hemen beyle. Yarar buldu. Ortalay pırtalay Bu bulagaç. katnaşışımız ilgirmedi salat yasap onun karalı. Onun da ekskluzivni indirizik. Bunu hele bizim tapşırızda birinci yasadılar. Bu memle bayıt tip lüle kebap. Lüle kebap. Lüle kebap deyince olanı bizi big üstü hazırlandı. Kop karık. Kopar ya, kop silen şimdi. Haydi. Söyleyken birine söyle. Hey bu kubulayını mı? Akisi parar. Peki separalino. Buna Hele komurlar bilen de uğraganlar mı ne? Komur bilen uğradı, itmek gerek değil bunda. Evet, bunda itmek de gerek değil. Kara jimiş. Oracıymış. İtmek. Oy, ul bit ayrım tembire deyip ne şekilde. Tak. Yani şekiller itip pişken. Evet, temgişken solganıgız. Hem lekin kurup gitken ezine, kip pişirip. Ezgine. Kime? İtti şu ulanı, itip pişsin için zavarak tuttuğun, özü de kurdun lan. Korkkandır indi şi bulsun deyip, şi bulmasın deyip. Kilmasın deyip korktu biraz ayı. Dügüsünde koyup karıgınsın bu. Dügüsün ayışıda big zağ hazırladı. Bunda vakıtı kalmadı ne için? Çünkü o garnirın hazırladı. Garnirini hazırladı. İyi. Bu dügün ese, abaşnoy plov diye batıvar mısın, nişik diye batıvarsın? Yo, nişik Birer isim otuzda kuştun şulay musun? adam. Nişik? Abaşnoy plov. Kaç oğan indi bu? Yok, o ayrım digisini pişirdi. İyi. Ayrım haligi yeşilçilerini kızdırdı da. Hazır. Digini şuna salıp, ondan sonra. Bu tap koydu. İyi bu tap koydu. Telinke soğuk, maysılar. Telinke maysılar. Motoru da formula aytıp koydu. İyi. Bilesiniz. Biz yarışı motor oynuyor, motor. Papara, alo güzel şapka Ramadanı. Bu size bilmeyi. İçeri gelip yapalım. Bu salat uğrunayım. Dibetik bugün. Netice sen ayasız. Dügüsü temne. Şınçınlap temne. Şimdi. İyi. Tozu da var, bırışı da var. Ulenleri de heybetini bilgen.
Ha bütünüsün neticeye Нәтижеге келтіріп, бәйгелеріне. Мұнда бір композит мұнда да. Итлері де бірде мұнда бите екі түрлі ит құшты сен олағансыңдар. Ие, оңладым. Мұнда тауық иті білән, Сыйырға шығыр. бірде, қошып ит тағыптан шығарып, Тартыштан чағып. Bu қатнашушыға мен беререйім бірінші орынны, ләкин әзірәккен әбетінде соғаны қыздырылып өтмеген, шатырты деп айттық. Бұл қатнашушыға ұсталығы үшін, қотлаулы үшін бірінші орынны бұл қатнашушыға берем. Шүткен әйті кебіп біткен, оғаның кебіп кеткен. кебіп кеткен, оғаның сәбәбі нәрседе әзірәк мойлырақ ит құшыға керек мұндай ризықларға. Мойсылар. Бұнда тулайым құрырақ ит шығарғандар да шоңа көрі кеткендер. Орысша айтмеші сочный болмаған. Шоңа көрі қотлаулығы үшін бұл қатнашушыға бірінші орын бола, бұл қатнашушыға екінші орын. Шүткіне. Шүткіне. Барыста теге бір тирей баланста. Бір тире баланста. Баланс бір тире де. Бұл яқта кім пішірді соң айта аласың? Мұнда ир егіт пішірді. Ир егіт пішіргеш кем болды. Ан мұндай ұсталық біліп пішірген ир егітке. Міне бұлай болды. Ярарамадық, бұлай болғаш. Мұнда ир егіт, мұнда қыз кішем. Рахмат енді. Мен сенің сөздеріңді шешмей түкмейларға еріштіремін қазір. Әрқалда еріштірге тырышымын. Тамырға зор рахмат келгенің үшін біздің білән бүгін білгішібіз, біздің эксперт Марокко рестораны шеф-повары Илнур Гимаев еді. Илнур, зор рахмат келуің үшін кетіп қалабыз сені тағын. Шақырығыз. Кетіп қалабыз, оңышлар, ошларығыз сіздің де тәмді болсын. Тырышабыз тәмді болсын. Шақырабыз Илназ әмді Мәриям. Мәриям, Илназ, Мәриям енді әзір өздерінің ризықлары турындағы бүтін сөзіні ишетерге білгішінің тілектерін һәм де кеңешлерін. Бұлайрақ әлер, башладық онда. Әрі ваттағы білгіш біздің бұл яққа басам, қуап қарды салатымды. Нәрсе дейді? Барысы да орында дей. Барысы да орында, барысы тәңгәл келген баланс орнында, шоңа көре бір сөзді айта алмайым дейм, мұнда яқшы білге. Мен бек шат. Ондан соң мұна сенің французша айтыңны қуап қары, салатын есімін жетім етем, Мәриям, Мәриям, салат қашаған его деген бұлай. Ескетіш дейді. Қуап қарады, иті пішкен дейді, ләкин суғаны кітірдеп тұрады. Суғаны жектір пішіп жетмеген ақырына қадар. Біразына кемшілік яғын тапты шол. Суғаны да пішіп жеткен болса де, барысы да орында болар иді деп көшті бұл яққа. Бұл яққа көшті де, қарап тұрамын өлі кебаплар әлі бірінші тапқыр. Шеф-повары өзілер шаған итлер. Бит қатлаулы ризық әзірләгенде, қатлаулығы бойынша, ұсталық бойынша деп, папара да иті біраз ғына кебіп кеткен. Біріншіден зағарап тұтқан сіздір де, аннатсы екіншіден менен аңлаттым, не үшін зарыққаның сәбәбін иті пішіп шықсын дейді. Аңлашыла де, ләкин итке де аңды уақытта біраз мойлырақ ит сайлара керек. Сейінде мұндай мой құшырға саларға шынды ғана кеңешін айтты. Иттің өзіне сойлап тұрға Солап тұрасың мұнда білкендік yok еді. Шынге сіз өзі итіңіз білен келмедіңіз, анысы аңлашылар. Әм мәтем дігі салат ясамады, дігі пішірде шылай деп. Қуап қарады, дігі 5 плюс білен. Мұнда бір соғаны пішкенді, соғаны. Жоқ, мұнда дігісі орнында, мұны битке зор білмеше саған деп. Сұрады, кімсің мұнда егет мәкіз мұғай мәтем? Мұнда егет дегеш көп, мұнда енді бір сөзсіз бірінші орын берем деп. Мәриям, қатлаулық бойынша ират бұлай түріп ясағаш деймінде ол мұнда бірсіз барсы шектеніп тұрады, бірінші мәтем, мұнда ират. Мұнда кім мәтем, мұнда қысқыш? Все. Шуңа, ол бірінші орын болса да міне сәтті мына бұлай ираттана. Бик, азғына бірінші деген. Бүгін достық жеңді дейік. Мұнда ол аны бірінші орын, ұшынды зұр бірінші орын түгіл. Бір не қадар ғана. Соңа сен көңіліңе яқына ұла көрмәзің, қарышым біз өлек тапшырында сенен башылыз, рұқсат етсе Илназ. Әлеге біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған Көкмара металл заводы ашық акционерлік жемғатынан әлеге есептеш таба бірінші жаратқа сена. Сена өзінің ғайләңні, тұрмыш тіләген екі ұлыңны пішіріп сыйларға ясың. Алар да сенің гастроллерді пішіріп кетіп тұрсындар. Әм әлбәтті енді Илназға. Мен өзім біліп кетірмі гастролге. Сен гастролға ерт, ұндамасалар. Қазір пішірге көрсеттік, үйреттік. Қазір енді ауыға қатқашта әрті біләні ең бірінші гастролдің қойады ешәк енді бұл. Рахмет, еме Илназ, бек зор рахмет. Өзіңізге Көкмары мұны шығара тұрған біздің заводқа, шушынды кішілерге батыр бұл болатсың білі? Мен. Еш жағында. Бек зор рахмат келуіңізге, тәмді ризықлармен сыйлауыңызға, мына уникаль рецептлар көрсеттіңіз, қызықты рецептлар. Бик матур креш болды, күшті әші өте бір деме? Енді шуар Келішеміз. Дүрес креш көрсеттіңіз деп,
Көрәштә тигезлек җиңде. Яратып пешердек икебез дә чын күңелләр инде. Булат Тимитин күбрәк тырыштığımızın өчен. Янып Монда да бар, тордым, көч монда биреп да- тордым. монда да бар. Күбрәк сөйләдең. Шуңа күрә безне чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шушында эшләүче кызларга, егетләргә, безне караячак тамашачыларыбызга бик зур рәхмәт. Түзеп карасыннар инде. Яратып, аппетитлап, бик зур рәхмәт чакыруыбызга. Мин дә зур рәхмәтләрне белдерәм әлбәттә Булат сезгә һәм инде тамашачыларга. Рәхмәт кызларга, егетләргә, барыгызга да исән сау булып күрешергә ясы. Бәхетле булыгыз барыгызда. Амин дуслар, амин. Инде без дә күрешербез сезнең белән TNTV телеканалында. Тәмле көрәш тапшыруын атна саен карап барыгыз. Ашларыгыз тәмле булсын. Тәмле яшик, тәмле ашик. Тәмле көрәшне TNTV каналыннан күзәтеп Ризыкка бар. карап, безгә кунакка килегез. Шулай. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока.